Ing'orita Maa TV amu enaang ena. Olaing'urari lenkitesheni ang' Maa TV kaya ena rishata aitoomon atua enkaji ang' narikito tolosho le Maa Masai TV. Ekiyaki oshiake ntae nkipindini naitiship ntae, nkipindini naitukuj olosho, eng'eno nagut. Na ina peemekinauru kipuo aoshosh milangoni oolelo ng'eni amu etejo apa irmaasai memut elukunya nabo eng'eno. Na ina oshiake peyie kiponu ayiaya iltung'anak oimaitie amu etejo apa ole dukuya ore eng'eno naa ore oltung'ani kitok naa kedol, ore oltung'ani kitok etonita naa kedol eniado alang enedol oltung'ani kiti itashe. Na ina peyie kiponu ayiaya iltung'anak oitera naa iltung'anak oota eng'eno tiatua olosho peyie iteng'en iyiok tombaa kumok napoito dukuya tiatua olosho le Maa. Ore oltung'ani likiata tenkitesheni ang' e Maa TV mekindim atejo ormugeni amu oltung'ani lang' otii atua yiok ogira oshiake aiteng'en iyiok toonkipindini kumok. Nikitodua taata ajo kenare etotona tolorika lenye aa ninye openy, nikidol taata ajo kenare peyie etum sininye ormugeni. Nanu dii ninye ormugeni tialo ninye amu nanu oewuo atua enkipindi enye. Naa ina peyie aya ena rishata aikaribisha ajoki karibu atua enkitesheni ang' amu etejo apa irmaasai ore mejung'oyu enaata enopeny araki enaata olopeny. Na ina peyie aya ena rishata aitoomon Madam Namayiana atua enkitesheni ang' e Maa TV enaa oshiake piiyiolo piincho yiok eng'eno enaa piigira oshiake aiteng'en iyiok tombaa kumok. Karibu oleng' Mam. Kang'ida sii nanu tenoolong'. Ashe oleng'. Kiponu aitoki kipokwe aiteng'en irmaasai imbulunye lenkerai. Kesipa ina. Oneikunaa ntoiwuo nkerai peyie eitubulu. Naa kore duo enoolong' kitejo taang'amata eas ntoiwuo makosa tenaa eas eitediak metaa naa keitediak ntoiwuo kutoka era enkerai kini mpaka ake metaa enkerai kitok. Ometupuku toonkaik enyenak. Ometupuku toonkaik enyenak. Naa ketii nkata naitediak ntoiwuo amu meyiolo. Kesipa ina. Naa tenaa duo keiteng'eni nepuo aas siai enche eyiolo. Naa ketii ntoki nemeyiolo amu meitoki naa aiteng'ena. Kesipa. Amu ejo irmaasai metiroi neyiolo. Kore era enkerai laitubulu apa nikitejo ketii dii nkerai naini nemeyieu ina toiwuo nkerai. Kesipa. Neanyitanak nkerai. Neetai ntoyie naa siku hizi naa meyieu naaduo neitanak nkerai. Nejo kitii digital meyieu nekitanak nkera. Meyieu nekitanak nkera. Nintaruo naa amu teine eiteru nkerai nchaman. Kesipa ina. Achamu adol ajo keshami ninye nelotu sii kanya ninye aikoja achamu kulie tung'anak. Kore peeku eitu etum ina kerai ina shaman ina kata nintubulu ake kenya oltung'ani lemeeta nchaman nemeyieu iltung'anak. Neeku yiolo era enkerai kini neany ntoiwuo nkerai nelotu kenya ina kerai aany iltung'anak. Kake etii duo nkata naa keji sii kenyamalu ntoiwuo ntomononi teneisho neany tenkata kini nelejileji neng'amaa ina kerai neitanak. Kesipa. Kake etii ntoiwuo ekuna kera siku hizi naisho keidim nkerai atiishoi era etii primary tenaa etii secondary. Neeku ntoiwuoi ninye natii ntoki najo kingeresa denial. Ninye nemekubali ajo ninye nitu enyorraa. Neitu enyorraa ajo etiishe enkerai enye. Kore peisho ina kerai enye nejo neya ninye enkerai. Nejoki ntito mintanak nkerai amu ira yie kiti. Eton ira kiti. Ira ntito. Netaa sii entoiwuoi amu idipa atoisho. Netaa duo ntoiwuoi. Eji naaku yie taa najo eitu aaku ninye ntoiwuoi. Niya yie ina kerai. Yiolo ana tito naa amu itimitika mpaash naaku naaduo ntoiwuo tenaa naaku naaduo ntomononi kejo siku hizi neshuko market. Neji kuoga kurudi market. Kisuja ake oltung'ani nitoki ashuko sokoni. Neshuko soko. Amu yie neitu eikubali ajo etaa oltung'ani kitok. Kesipa. Netaa ntito kitok. Netaa naaduo ntoiwuoi enkae kerai. Kore apa teinotoki kipindini kaikilikuani ajo ntoiwuoi eapa wene tanakata ena rishata. Kaning' apa iltung'anak ejo kore peisho ntito neshetakini nkaji enye neitubulu nkerai enye tenkaji enye. Yiolo taata ne siku hizi keisho nikirruaki nekiyaki olola. Nikiyaki yie olola. Neisujana nijo neshuko sokoni. Neshuko soko.
kore naa amu itu naa apa incho inia pash metenyoi amu kore dei piisho niwuon aitubulu nkerai niwuon metaa iyie naitubuluta nimei nisina niaku naa ltung'ani kitok nibulu mpaka aitoki ina nabulunye ltung'ani kake kore naa iyiok mikiyeu keji musungu you protect children from pain nisuia nkerai pemening naa mion pemening aibu ajo etaa duo entoiwuoi eji neidipa apa atonyorrai peisho otonyorrayie oito mataa idipaki ninye atoiu eyawua oltung'ani enkop eewua oltung'ani enkop nipalaa meshomo kore ewuon eitu eishunye lari obo neitoki anutai itu naa elo soko idipa atoishoki osokoni eitana nkerai neitu eituwuo nkerai neshuko alo sokoni nikiyaki nkae kerai naa amu ketii ake mbariak natii osokoni oanyita ake iltung'anak lijo lelo ootanya eaku ntoiwuo nitoki ang'amu netanya naa sii epuo aipidaa nkusoma tanaa nkae siai naa makosa naa ntoiwuo naitarruoyie teine amu ninye neitu isho nkerai metubulu aaku naa duo ntoiwuoi nijo iyie ketii dei nkulikae kore peejokini kotunute nkerai ino neaku ikiarare ijo monutai nkerai menutai enkerai nia apa natiaka ntae miindim atejo monutai nkerai amu aanyo piinkubalie peji petautu ana malaika itoiwuo aanyo piinkubali tejo ake kore pikijokini kotunute nkerai nijo kebaki amu ltung'ani siake ninye onyukoire kuldo kulikae kake iyolo ntoiwuo kumo kodol ajo atiu adol apa ltung'ani supat lemeas ntorrok eji lemeikoja kake kajo nanu ltung'ana aitoki lenkanisa ninche ltorrok eji nijo taa kalikita shi narerei lenkai panjo kamonokita shi nanu nkai iwomonokita niasita siaitin pooki kake imaniki naaduo itu ntabaya nkulikae itu ntabaya amu keeta ake bakeni aliki ajo kitaa ltung'ani kitok naindim atiisho na netii abaki nkule nindipa siai pooki nimpuluso nolo ake ltung'ani neikoja nonutai kore poonutai nkerai nintodol ajo ltung'ani kitok taata itaa amu indipa mara itiiwua nkerai imbung inia kerai nintanak nkerai meisho abaki larin oare yiolo atoki nincho inia kejo musungu responsibility metaa nenye inia kerai mara apa iyie laitubulua ninye opimijo iyie ninye mpaka meitubulu incho meitubulu sininye ina kerai natoiwuo mincho dei meitubulu nkerai pii bas mara nolo ntito naa sokoni amu eituke naa neshukunye onkae kerai kore taa peeshukunye nining taa anyita oleng ntito natiiwua nkerari ewuon ake etii nkang enche kewua inia siai ketorronok oleng ewuon era anda kerai kiti nia katai taa ilotu ajo ijoki taa towuana taa duo totona taa taata nkang tubulu nkera inono nkunaja oabaki peitu inko neja tena pedukuya idia kerai ekwe amanata eitu eiuni nkae kerai yiolo abaki ltung'ani oiuta nkera ketii dei ntito naisho meitoki abaki naipar ajo ng'ae menye nkera amu nia toki duo naji denial itanya iyie tatau neji mara ntito ai natiishe itu nyorraa ajo keidim entito ino aitau ina makosa eitu eji nilo taa iyie neiu ntito nkerari bas nia katai taa ilotu ajo ou taa towuana onkulikae aitoki kore abaki euni tadi nkerai are neing'ua aitoki teine amu yiolo nkerai nalo neisho nkerare nkerai natapalayie kapaita ninye pii ejo taa samburu nkerai natapalayie yiolo shi samburu etii nkiteng nalepi nelaikinoi ewosh nelaikinoi pii neji eshomo nkiteng boo eshomo ong'ota amu etepia ejo samburu ijoki dei aanyo pimilepa anda kiteng dei eshomo boo eshomo apa inia kiteng boo yaani kitarakinete naa neja ake ejo irmaasai eshomo boo yiolo taa aitoki taata yiolo nkera kumok kitapalaitie omeshomo boo esipa keiu nkerai ekwe nolo neshukunye neiu niare nekintoki ake ayaki neitoki taa aitoki abaki ketii nkulie naiu abaki nouni naa nkiteng nashomo apa boo kaji eikoni nemeeta eninko nemeata amu etejo irmaasai mesarunoyu oldau purupure tenidip ashomo mitoki atumoki atushuko meitoki aikoja netii ltung'ani abaki oiu nena kera uni naa kila nkerai opapa lenye kesipa naa abaki tanaa ltung'ani obo ajo konye piincho ltung'ani obo metowuana aiu nkera nitu elotu nemolotu nkang nayaki nanu ajo kaji aikunakino nia siai neitogol musasi nkishon enye neitogol aitoki neitogol nkishon anda kerai amu ninye natapalayie nkerai meshomo boo atua ana nkiteng nataakine
neaku keitaruo musasini kutuka era enkerai kini mpaka omeuwa kwa oltung'ani kitok. iyiolo abaiki nena kera nebulu taa nkera meyiolo ena kerai tenaa nenaang' era meyiolo nkang' kore kenya peebulu nkerai duo metaa etabau Era oltung'ani kitok. nelauni taa ajo aarna dei ishori keji dei neleng'ania Meyiolo enaa enkarna ekuyiaa enye, meyiolo enkarna epapai lenye osika, nelauni oltung'ani oishori. nelauni taa nintubulu nkera naanyamal Esipa. naa iyie musasi Naa iyie naishoru ina. ina pash newueni taa ntoiwuo aisho neyau nkera nkang' neshuko naa tenabaki nkisoma kaa kusoma isoma oltung'ani oisho kila wakati Kegol oleng. neisho nkerai ilarin kumok etii ake orbaribara ake amu tenkaraki makosa ya musasi. Kesipa. Iyiolo nkerai neitoita ena kera kini neeku kenyamal kenya ina kerai amu kebulu sii ninye meeta nchaman nebulu kenya ina kerai neeku nkerai empash nena kera naikaja naa iyiok naapala Ntoiwuo. amu meetai iyiolo apa meetai mpash keisho oltung'ani duake makosa nkerai nabo meetai mpash are tenaa nouni amu ijo naa peisho ng'ae aiko eji netii dei nkulie neisho primary nishukoki sukuul neisho secondary Nishukoki sukuul. neisho nelo university Neeku ore pooki wueji nalotie enkisuma enye nikiyaki ake. Ore ormatuntai ledukuya likiyaki naa enkerai. Nemekiyiolo ajo kang'ae papai lenye ena kerai. Itu aikata kiyakini ajoki lele paapa menye nkera. Neeku ncho ajo etisho nkerai amu ketii iltung'anak oikilikuanita ajo irorita akeyie ajo nkera supati oo naa kuna kera naarrorro naapuo nejing' shimo. Kore naa peisho ena kerai niya anaa oltung'ani kitok. Kesipa. Mintoki aya enaa enkerai. Oltung'ani kitok taata ira. Ning'asu iyiolo oshi abaiki ntomononi shaake e kawaida teneisho kore peelo clinic neng'asuni aiteng'en abaki family planning tenaa nkulie tokiting. Ninteng'en naa ena kerai ajo teyiolo ajo itiwua enkerai naa iyieu nishuko alo sukuul naa iyieu aitoki nilo secondary naa iyieu nilo mpaka university neeku naa lasima peyie iya ina kerai meiteng'eni tenaa amu miyiolo sii aiteng'ena naa oltung'ani pookin amu keji meetai ntokitin full wisdom mara you are not full of all wisdom memore elukunya nabo eng'eno. Kesipa. Iyiolo naa ena kerai kore ake enkerai natishe teyiolo tejo keitoki ina kerai aisho tenimisioki aas enkae toki. Nkerai tenaa ketishe te primary nirrapu niya sipitali nijoki nurse nteng'ena ajo ena kerai ilomon leltung'ani kitok oidim aitoki atiisho enkata yare ninchugulika ilo kasi lakini mincho kiyakini nkerai onkae kerai onkae kerai. Iyiolo nkae ketii nkera natum ujauzito mimba era kunini anaa nutai era kutitik nanutai taadei nemeyiolo abaki ninye ajo kotoni. Kore abaki peyie endelea nkoshoke kore piijokini ninye nejo atama dei katoroposhe kaiboo. Nitobira apa Enkai oltung'ani amu dukuya etipika ena toki niaku kedol pooki ng'ae tenitumunoto. Naa ketii nkerai nemening'u ajo keikilikuan enkae ajoki nyoo dei nejo katoroposhe. Kataraposhe. Atama ndaa kitok. Esipa taadei ukweli amu neng'ae aitoki ina siai iyie nailiki nkerai ajo kore kutoka larin kutoka 12 nirorie iyie ina kerai ino tinimiyiolo airorie iyaki dei abaki irmwalimui ajoki tiliki ena kerai kulo omon pookin iyaki enaisho ng'otonye iyaki enaisho ng'otonye neliki lomon pookin ajo iyie taata iyie entito kitok indim taata iyie aikaja atunuta eyia namara taa ejokini apa yiok tenkae semina amu kara nanu counselor mara taa ijoki kore peyie adol intashe olmurrani nikilotu aliki ajo kanyioo piigira aisho ninye. Amu keidim taadei aisuiyai nena tokiting pookin metaa midol iyie ninye olikae tung'ani. Niboya akeyie ajo midol aikata kake egira ake aasa. Eesita ake ntokiting pookin. Iliki mpaka niliki ndani pii lomon liatua pii ajo nji eiko ormurrani wentito kore pooboita nelotu anutai. Iyiolo abaki tenaa keeta ena kerai sotuatin tenaa keetae irmurrani waata ena kerai nijoki kayieu naa petaa mijoki mincho mayieu naadol oltung'ani. Esipa. Ijoki tenaa iyata sotua kayieu nayiolou kayieu nadol. Petaa kore naa kenya abaki pootumi mimba niyiolo ajo kang'ae. Niyiolo ake ajo tenaa mara taa kang'ania nang'ataa ng'ania. Naa irkulie ng'ojini liong'ot ake. Lakini ketii nkata nanutai nkerai neeku meetai abaki oltung'ani oyie oilio te pisha ajo ng'ae sadi. Kang'ae. Amu iyie apa natipika sheria ajo nchoo siiyie matodua. Paadol intasheyie oltung'ani. Kore paadol intasheyie oltung'ani. Nikiliki. Kore paadol olmurrani. Neisudoi ina toki pookin nolotu ake omimba openy. Nchoo ake duo metaa tenaa keetae mpaas niyiolou sotuatin. Esipa. Nintibirr sotua onkerai piiyiolou ajo ong'ae irkulikae tung'anak otii atua
maisha enkerai ino. Pama tanakata namayiana, ketii erishata nenare peyie idol entito ino ajo etabaikia erishata naa intoton aliki lomon lijo lelo. Tenaa interua aliki akiti egira abulu. Tenaa itodua ajo ore amu etubulua entito ai taata tenitau makosa naa nanu ayaki ele ola, ninteru aiteng'en, enaa interua ake akiti peyie eyiolou ajo ore kulo tung'anak naa inji ikuni teniko. Layiok taa toontoyie amu keyieu pooki eng'eno. Keisupat taa ina, naa mara taa lomon lashomo nanu ainining' metaa ketii ntokitin nisuma tenkitabu, netii ntokitin nikitilikaki. Kesipa. Yiolo nanu koon, naalotu enkerai ai era kiti ilarin ile sapa. Elati ai natoishe. Naalotu naikilikuan ajoki kaji dii itung'ani tenkerai. Naa ketii irkulie tung'anak aitoki oolej enkerai ajoki tana WhatsApp ajoki kishomo ainyang'u. Ekihomo ainyang'u tosokoni. Kore paikilikuan enkerai ina swali naiput. Nirut oleng. Nairut. Kepuo enkerai naipar ina swali. Najo kaji dii itung'ani tenkerai. Najoki ikishaaka kaji ing'ua najoki keinyang'uni tosoko, keinyang'uni tesipitali. Najoki mara sipitali. Nagira naomon ng'as Enkai. Nalotu nairorie ina kerai. Najoki keetai iyiolo sesen lino netiu, naliki aitoki netiu. Najoki iyiolo te papa lino tenaa keeta apa inakata ilalashe lenye. Najoki todua sesen lelashe lino naomon Enkai oleng. Naliki ina kerai entoki naasai pii arakini. Naajoki waatoki naata tenejing enkerai atua Nkoshoke aji iko peepuku. Aikilikuan enkai kang'eni eteng'ena iltung'anak oleng. Ing'orita MAA TV amu enaang' ena.